ni mweneseni ye ila sujet hatu inga sidahu yerkandahu ngarenondahu eri wasulida wakozi watukufu gasi 2023. Oui, ça date déjà. Donc si ono aula usiku wa leo ujabanu usoni mwelezeni wajini tukufu sahani ni mweneseni ye ila sujet hatu inga sidahu yerkandahu ngarenondahu eri wasulida wakozi watukufu gasi 2023. Oui, ça date déjà plus d'un an, mais ikahufuhe haki ya haho ya wahufu shahidi amade namna nazamba kami ngami puru sinauzia simpaka chundu solisho na damina wanduano wanawasiha sina walejeza dami haudao nam hamade namna maziwa na kadozinji ukamna jomba wa kotila ruju hahea yabo na ntara nena na wana ero wafo biena na habari za hindini hahea yabo na ujonesa ukajau mapesa tanu arjo humnika sijindini ili ujonesa na banuhula hamade onesa zitartibu kwezi wa Komoro uka haba hamtana maudu wanduanu kwa jaonesa sharafa shahao wanduanu zila tarane na zabure haba hamtana maudu iza haja hindini zakahuja hata usikuwa leo nje banu iza haja dukana hari ulamru asa hazaya baada ya zaya wanjuliza uka ulamru hazaya titaha eni za ufanya ili nende na naone psikio hata mpaka daba hangu ambao kai mwanae wa haho sha baadaye mwanae wa haho mtu harumwae Facebook ujeuta hesamaha devant public ngeu reconnaisse mwana haho. Ça veut dire que mwana hazalwa anikiwa mrumrwaji amdeklare shanje harma Facebook njense hisamaha hamwana yamba ukaiwa hangu madharau na boneyo kwezi watukufu tsidenda mna hiyo sharia wa usilamu hatu tsidenda mna hiyo kamndenge mwana mnike mrundo ajia deklare alafu mjebamba kangwanze mwana woye ledzina laho likarmwestre yahe ngebido uhara ma Facebook je jamberi na amtsamaha kwezi baba la kweli wandu wala jao sida namna hiyo hata donc et sujet inu gio na maha amade namna wenji wazelezao yabo shamin sitengwe mbidi yoka nsitengwe mbidi upande huo ya ukana ye position na kanyo giyo kuza change sike wandu wenji wakauni wana monziani jao wala hasani ki wademana daza wala jao wala tsijindi kimene senimbavi komori watu nrujo uhe abantu hajivaziza na balezo yafanyanzi ndwaji. Donc sinauka mle wa unjia huinji na huinji shadow duone sambavi harumwe suje inu kaya iza jaleon izo duka wala mro tsambiwa hai ukahazaya shawaringi mwana wa mnikamrumbo ajisena ha declare bada wanrenga zemali wanrenge dhahabu
warenge mwana tena wamnika mru ya mdeclaration nje ha devant public nje hoso ni mwezi wajini tukufuza hani ya mensahi samaha babala amide renda nai zino mzitaha puisque ikawema ikanyanzo ikamahaba ikafarizi tizifanya tija devant vous watina uka mkomori toka yonti hajwe hadisini na izo matsaua de madhara de leboneyo na ujio na ukanyi wandu nunyiti wandu puisque mjazionesa yatanishelezi ka walumne jomba wo ihamba njomba hao uliokomori hao nuhaya nezinongo zinu hata hawafanye mikataba hata hawafanye reunion ili waonese uka woti wandu wapula kui pourquoi matuzifanya ukakweli ni wandu kalizi badi kalizi kweli mali hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalizi linku donc do rejezaye le fumu nambe ula mjomba ulo komori mjomba ho andu haba wakautowezibwi ni mwambie ukaya hataba hawala na nashwa haho nsujwa nambe wana nashwa haho nsujwa nambe wajuhua haho hataba hai hadisinu kwa jairegle shama dharau ya yazidi mjumwa madharau. Donc kainu de cheme watsawa ukabanori kebanori do safi je sais pas comment dire do safi hilana fi amalillahi wa rasul nitiambia kansi na uzi de bainu mpaka zenfia za hangu zizie na minga mrejezwe makalima hangu ndondondo kulihoda wanwana wandu wadingo jawa ambati jindi wehe yabo tena ngarjo labo hanyu ngarjo labo atijida hubi komndu yandu mabahanu wakati nakafanya hazi mimi kasimu hali wa mahunu nja kamina mru choka uyonzi nja sibu hamina mru ema pesa ngamzirongo ema pesa nakafanya shughuli inu je sais que je suis le seul nafanya shughuli hangu wa miche A Z natoa uposhoni hangu kabati mru joka ujahambe balati unika 200 euro au balati unika 500 euro au balati unika 1000 euro he shughuli inu bazi hanu aho kabati mru choka uyonzi wandu wadingo jawe to anazibu kanga joula bohani garjoula batijida hubi namjuje hakisha mtike haruma ndongozo kanga mjoka ulaba ngamtibuka usisa msikini wanadamu kwa ya jotamani kwa ya jozanza ya jihonde haruma situation hamade hangu shaizo pia kazina woneha shamjabdu kaza discussion kabo ngar jowlaba we have fanya direct tenabo na utororize ukangar jowlabo ha ngar jowlaba dahu no si haki. Donc le message yangu mahsusu nsikanzani behe usoni dabo nchoko nja wahina na shida na mdirikizina shamisi jomvumbu aba ndorondo mjomba ho wanruanu ka wansi wanru ono haya puisque de banujo kaisa hali jukaisa ndongoza za mkomori ikawona haya ya utoa mapesa no hahulie sharafa ya haya chamje mhemwe ndi mwarege media na pwawa na costume wa mrututu mdoto wazibi na mapesa taya nunga rendo hejiri je tijindi ngi bidori to wenge rendo heji tongo mndo atujwa zila ndabi gazeno dabi na ureponde bomne jomba ko tijinkudu ndewa uzisembabi mjini hangu welewe ukabanwe mndo mwone sabala akahusoma urongoa bomne jomba
na ijomba wa koti la ruju ntina hude yakatsidele koti ina mjomba wakahumvumbua bala kausomesa urongoa ulamba ya hangu direct ndawa uzisi wafunga donc ntsikanzani hone sepo hiyo kango no wewe amba hausomo urongoa wajosisi wajuhuwahe au wananashwa donc inuti video na kautaha kendi haku shado pase message inu yawoneseza haja leo ka baada zimali zarengwa na sindi hwenda shazija ukao la mwanate na wardi wa mrenge wa mnika mrumro ajiha mdeklara insujua hafaida hindi psikezi zikatambiwa eni ya ishilia makalama hangura ngudu mwandoni zikati zamba uka mungoni mwezi nungu za bizari za hamiza deoi parona mbiaza ukangi kelke swai ifoya zaya ya renge mwana mnike mru mfaransa ya mdeklara donc zudi za habari watukufu tukanzani behema ya message inu ili ihadisi inu iwaswili surtout avec le respect mingoni mwezi njina tukahanzani vumbu wa mji unu sha mais trop c'est trop simpaka ni vumbu mji aminuka wandu pia wasangwa juwao shado be message inu sweni mwenjomba ho andwanu kakweli kabala ulati mchara waka kauhabanu yambe kawa njomba hatu hatabi hari ono haya zilata butijindi donc kama ono haya kweli na mzionesi ngamivanu ngamumlidoni chike yenge mmonesa ukatijindi wimri alolwa na weimwana olona mbaba kamjojori ngamumnike mndu a declarer msujwa mri alandavi ngono davi donc watarke wafubi kwezi yode message mahsusu na kanzani vitivan yabo hata mpaka dabo ngarjo na khair amani na usalama dori wombele yao umahalani hika ngamjihunda watukufu hata mpaka dabo ngarjo na khair inshallah biidhnillah alkarim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Njadi waza hambushiriani mwema wa khair na sisi wote nguye arfunguleze khair inshallah biidhnillah alkarim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.